Om Swastiastu. Kami Ketua Mahaputra Pasek Sanak Saptarsi Kabupaten Bangli pada kesempatan yang baik ini menyampaikan terkait dengan rencana pediksan atau munggah sulingih salah satu semeton kami. Untuk tidak menimbulkan miskomunikasi, iwang penampen ring kerama Bali tamane ring semeton titiang ring semeton Mahaputra Pasek Sanak Saptarsi titiang puniki pacang nyobiahan kitik. Semeton titiang saking Sidembunut dawa gedungun nawaste nyoman drill puniki kirang langkung kali warsa sana sampun lintang sampun munggah Maduwijati. Ini pemagi punika nenten boleh pengangken tidak diakui oleh PHDI Kabupaten Bangli. Dua dengan sapunika sang sane sampun non Maduwijati puniki raris kedah kayune pacang ngemarginin inik tata titi lungke-lungkan pemagi Maduwijati nganutin sima dreste irikirin Bangli nganutin inik ugar-ugar ring pasemetonan nganutin ugar-ugar sanewenten ring PHDI Kabupaten Bangli. Duane punika dane puniki sampun langsung puniki rauh ring ngajeng peparuman Mahaputra Pasek ring Kabupaten Bangli. Kala ring parum punika milek Ketua Sabe Pandita Mahaputra Pasek Kabupaten Bangli. Duk punika semeton sane bawasan iwau punika kedah kayune puniki mangle sideje boleh puniki ngemarginin lungke-lungkan pemagi nganutin inik sane sampun wenten nganut dreste. Titiang ring Mahaputra Pasek Sanak Saptarsi duane semeton kedah kayune pacang mewali malih Maduwijatian ya kan. Titiang raris nganutan ring ugar-ugar sane wenten ring tata titi keselinggihan ring pasek. Minakadi yening pacang yening wenten semeton pasek sane dokeryin ngemargining tata titi Maduwijatian dan inut ring dudonan sane sampun kecemawisan ring ketentuan punika wantah diakui hanya sampai bawati. Ya dia sundumun sampun sulingih Maduwijati atau napi punika duaning nenten puniki nganutin ugar-ugar ring kepasakan ika wantah diakui setingkat bawat. Dawa punika titiang sampun netasan pisan maneten iwang pemagi napike calon
diksita punika kayun ngemargini nika napi nenten. Penyawisna puniki gumanti napi je pacang inutina. Punapi je pemargi sepatutnya pacang ke inutin. Nika sampun kenten titiang taler sampun netesan ma pengenyuh sumang dene tetep puniki matur ring nabe-nabe ide sane riyin duaning pacang ngeruruh nyujur pemargi padiwijatian nganutin ring pasemetonan paksa. Kalau sampun kesemanggupin dalam punika saya ger pacang ngemarginin ini punika. Raris titian sareng ide ketua Sabo Pandita Paksa dalam punika dan ketua-ketua kecamatan se-Kabupaten Bangli dan wenten malih pemargi tiosan. Pemargine wantah menerima ini kayun sang calon Dwi Jati punika. Dengan catatan nika wantah diterima hanya sampai bawati. Inggih titiang raris ngelanturan pemargi punika sususan surat-surat secara instruktif puniki puput raris ring galah sana inuni inggih punika angare Selasa tanggal 25 Januari 2022 raris kelanturan untuk pemargi dikse durikse saking PHDI Bangli. Hasil puniki dikse durikse puniki sampun kecihnayan sampun manut sampun lulus dane puniki. Duaning punika sampun puniki kai paice makan dipersilahkan untuk melanjutkan mempersiapkan diri pacang munggah Dwi Jati. Nah, ngane puniki munggah Dwi Jatian galah malih pidan nika gumanti nabendane sane pacang ngimkinan. Titiang wantah mapi tegas puniki melalui media puniki titiang mapi tegas dari semeton titiang sane kengin menduwe rencana pacang munggah sulingye banget bisa pinunas titiang inudin napi je lungke-lungkan persyaratan sane wenten ring pasemetonan inudin punika yen inut punika pacang selanturne antar sakawandan yen inten inut ring ugar-ugar punika titiang dan sida antuk taler titiang lunas ring semeton tios ring wawu punika tunas titiang iring taler inudin dreste sane sampun wenten desa mawa cara punapi dreste rikering desa adat duwene suang-suang durus inudin sampunan lempas taler Bali mawa cara ketentuan umum ring Bali sakadesa punapi inudin menika manetan benjang titiang kemat bendan semeton raris sampun ujuk-ujuk sakit sampun Dwi Jati dan raris inut punika titiang kemat titiang selaku ketua Mahagodra puniki kemat mana kalau ring
Sebeton titiang para penglingsir pengurus dari kabupaten kecamatan semeton sami puniki sobiah enek puniki ngiring sana mungkin kita dorong semeton untuk melinggih sekewanten tetap puniki nganutin inek nabi wastane ugar-ugar satgia punika titiang sinab untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.